On je jednostavno talentiran i uspješan i tako već desetljećima. Jedan od naših najpoznatijih modnih i umjetničkih fotografa, Andrija Zelmanović, sam će za sebe reći da je slobodni umjetnik već 1.000.000 godina. Nije baš tako, ali svima se tako čini. A tako je dugo i klijent Zagrebačke banke u kojoj je prvi račun otvorio prije 30 godina. Gospodine Zelmanović, kako to da ste se počeli baviti fotografijom baš? To je valjda onak već možda i ofucana priča, svi krenu u mladim danima, nešto s tim aparatićima se igra, to ono. A kod mene je to s vremenom preraslo u pravu ljubav, ne. Znači, počelo je više tako s tom nekakvom dokumentarnom fotografijom, zato sam prešao u malo ozbiljnije nekakve magazine i tu se dalo već malo i ozbiljnije raditi. Volio sam raditi nekakve ilustracije, fotoilustracije. Uglavnom, više sam volio biti vezan nekako za studio nego za reportažu i trčanje okolo, tako da sam već onda sanjao o tome kako ću jednog dana imati svoj studio i Zagrebačka banka mi je omogućila da u dosta kratkom vremenskom razdoblju kupim studio i otplatim ga i to je bio veliki korak za mene. Sa Zagrebačkom bankom sam uspio riješiti sve svoje probleme i snove.